izishyika muri esheshatu itatsindwa itazi ko gutsindwa bimera izitsinda zose no kuvuga ko Rayonsports byibuze buri match ikintu yakomeza ingingo gisa nkaho kitashimisha abakunzi basukunganya match ebyiri zibanza za champion ego izindi match barazitsinze nuvuga ngo banganyije na Marine banganya na Amagaju cyagiye avuga ngo Rayonsports si ikipe ikomeye kazongorwa zose bahise bazitsinda iyi unbeaten run kuri Rayonsports yahinduye ubuyobozi bushya ni match yabo ya mbere bagiye gukina bafite ubuyobozi noneho bwubakitse neza ni match bagiye gukina nyine ubona ko bameze neza cyane si igihe kiza cyane cyo kwereka ubuyobozi yuko byibuze none nabo baba inyuma cyangwa se bakabaha ikaze cyane kibazo cyiza uyu munsi Rayonsports ni ya mbere muri champion ifite amanota 20 mu mikino 8 kuri 28 yashobokaga ane nyine yataka birumvikana ni za match ebyiri zibanza yavuze banganyaga na Marine batabiri banganya na Amagaju batabiri bagiye gukina ariko na Gorilla ya kabiri ifite amanota 18 tubanze twumva uburemere bw'iyi match tuyirebeye kuri equipe zikurikirana kuri Klasoma indi statistique ikwereka ko iyi match ikomeye iyi ni match huje amakipe abiri afite defense nziza turavuga APR wenda ko babara ko yinjijwe bitatu ni abundi APR ni bakaba ifite defense nziza muri match 5 yinjijwe igitego ariko kuri tableau ko biteye hari bitatu nyine babara yatewemo mpaga bivuga ko izinjijwe bibiri zikurikira ni Rayon yinjijwe bibiri n'ikipe y'Amagaju gusa byose byabonetse muri match imwe ariko n'ikipe burya yinjijwe bike ni Gorilla nayo yinjijwe bibiri muri match 9 bibiri byabonetse kuri match batsinzwe na AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe nako batsinzwe kimwe ku busa ndetse n'igihe batsinaga Mukura bitatu kimwe nango AS Kigali batsinda kimwe ku busa binjijwe igitego ikindi gihe batsinda bitatu ku busa kuri kimwe batsinda Mukura nayo yabinjije kimwe bamaze kwinjizwa bibiri ndashaka kubwira abantu ko Gorilla atari ikipe yoroshye n'ubwo reyikomeye mumenye ko Gorilla ari ikipe yakuye amanota ku ikipe nka Police banganye ubusa ku busa ibona rimwe mumenye ko yari ikipe yabashije gutsinda Mukura bitatu kuri kimwe ibi rakwereka ko atari ikipe wakwicana ngo usuzugure mumenye ko yari ikipe muri championnat ifite ubusatirizi bamaze gutsinda ibitego 8 ariko wongeraho n'ibindi bitatu babahaye byampaga kuri APR ugahita ubara yuko ubwo bamaze gutsinda 11 nubwo ibyo binjije ari 8 now icyo bita team news amakuru ahari mbere y'iyi match nuko Rayonsports kese Majaliwa itari yasobanuka ko Majaliwa aracyari gukoroga navuga ngo imishahara ngo iki ngo batamuhaye cyagiye yari yaravunitse ibintu nk'ibyo aho ni kuri Rayonsports hari igaruka rishimishe kuri Rayonsports rya Youssou Diagne umudefenseur wabo uyu musore w'umusenegale araza kuba hari hanyuma hari n'umusore Omar Nying wakora operation mu maso kubera ikibazo yagize cy'imvune ariko kuri ubu baravuga yuko atakinishwa azakoreshwa muri match ziri imbere ubuyobozi bwa Rayon bwemereye abakinnyi ko buzabishura imishahara yabo ibirarane vuba cyane ngo mu mpera z'uku kwezi yewe ndetse n'abatarahawe recruitment bagomba guhabwa amafaranga yabo kuko bafite amafaranga skora yabemereye ndetse nayo leta yabemereye agomba kubafasha gukemura ibyo bibazo barababwira ko prime ya match ubu yagejejwe ku 80,000 kuri match ntoya urumva ko nta amafaranga menshi Samir nango Rayonsports match ntoya yitwa ntoya prime ni 80,000 difference y'igitego ntabwo bakibara irahari difference y'ibitego iracyahari nimutsinda 30,000 bizajya byongera ku gitego uko mwagiye mu igitego cy'insinzi bize ngo niba yatsinze kimwe ku busa ubwo bazajya bongeraho 30 asanga 82 110 yego niba atsinda 2 kimwe ubwo ni kimwe nyine cy'insinzi icyo cyari gutyo yego mbere ko tujya ku cyo bita style of play rero Gorilla team news zihari nizi umusore wabo yitwa Irakoze Darcy umurundi muri ba barundi Samir yavugaga bane ni playmaker wabo ukina ku 10 ntabwo ari bukine kuko yakubise umuntu ingumi kuri match ya Bugesera banganye ubusa ku busa bamuha umutuku ari suspend ariko umva umuntu uri mu musimbure ni Nishimwe Blaise
umuhungu wa Mateso yakinnye hehe? yakinnye muri Rayonsports. Agari umukinnyi mubi. aho Umukinnyi yabonye ko ari ku Mavubi. afite na byinshi bimusunika kuko avuga yuko Rayonsports yanze ko ajya muri APR. Ego. Iyi kipe ifite umusore wundi w'umurundi witwa Karenzo, amaze gutsinda ibitego 3. Karenzo Alex niwe ufite ibitego byinshi muri Gorilla no mwaka. niba mu bitego 8 afite 3, urumva ko ari umubiteri mwiza. Ubundi muri shampiyona y'u Rwanda sari n'uwari wagira 5 ubu. bari muri 4 ba Mensa. Urumva ko ari mu beza. Abenshi ni 4 abahakaza bafite 3. Iyi kipe ifite abakinnyi 2 bakina mu makipe y'ibihugu. Hari umuzamu Gadi wavuye muri Musanze uri gufatira Gorilla. Umuzamu wa ekipe nationale akina mu Mavubi. yavuye mu Nigeria. Gwara muri Musanze na Musanze yageze clean sheet nyinshi umwaka ushize. Ya. Oya Gadi ni umuntu sofa ariko kuko no kuri match ya Djibouti match ya kabiri yarabigaragaje. Bafite umudefanseri Musa Omar ahamagarwa muri ekipe nationale intamba ku rugamba. Samir amaze igihe kinini Musa Omar yabaye muri polisi, abantu baramuzi. Musa Omar yagiye muri Kenya. Musa Omar yabaye mu ekipe menshi akomeye. Musa Omar arazwi experience. Bafite umukinnyi w'umumediateri nge mfata ko ari umwe mu beza muri shampiyona yitwa Victor Mulda, ukina tebeje, ukina 6. yabaye muri ekipe ya Espoir ni nka sezo ya 5 arimo arakina hano muri shampiyona y'u Rwanda. yavanye na gatera Musa muri Espoir amuzana muri Gorilla n'ubu aracyahari. Bafite umukinnyi witwa Rutonesha Hezbon wanyuze mu ikipe ya polisi, ni umwana wa Gorilla. Mukaseri mwiza cyane wavuye mu ikipe ya Sunrise yaca muri polisi, ikora polisi no guhindura politike no kugura abanyamahanga benshi. Byarangiye abuze umwanya ajya gukeka ko n'umwe mu beza. Ifite umusore witwa Ntwari Evode. Maestro Machachari. Evode nawe tumusesengure. N'umurapi. Muvuge wo gace. Evode yabaye muri Mukura. Yakiniye APR. Yakiniye ikipe ya polisi. Ikinazwiho si imbaraga nyinshi kuko nta nizagira sinigeze akagira imbaraga kuko afite nataye abita taye neglige mu Gifaransa. Ariko tushe yo kuri baro n'ibindi niki iyi kipe kindi ifite nk'imbaraga kurusha ibindi byose. Utsimbutse Rutanga. Hari Rutanga kuri 3. Ubwo sivuze umusore yitwa Nduwimana Frank w'umurundi ukina nawe asatira na bamavugo Cedric. Na bamavugo ntutekereze ko ikipe yanganyije na APR ikipe yoroshye, ikipe yanganyije na polisi ikipe yarashe Mukura. Hari impamvu ari ya kabiri nizo twakubwiraga. Umva icyo rero bavuga kiha imbaraga mbere yo kujya kuri Rayon. Sozanye n'iyi kipe. Umutoza arenkirasaba kuvuga ko kalite ya mbere afite nk'umutoza habanza kuzamo icyitwa experience. Ibi bintu byo mu Rwanda abibayemo igihe arabizi. Yabaye muri kaminuza y'u Rwanda akina umupira, aza kuba umutoza wungirije. Yatoje Gasogi, yatoje Kiyovu Sport y'abana imwe y'abajuma, ayigeza kuri finali y'igikombe cy'amahoro baheruka kugeraho batsindwa na AS Kigali 2019. Yatoje Rayonsports, yatoje muri ubushize yabaye muri polisi nk'umutoza wungirije. Yabaye umwungiza muri ekipe nationale. Iyi kindi mikino mpuzamahanga. Ni umuntu wakinnye kandi watoje uzi neza icyo umupira w'amaguru gisobanuye. Bavuga ko afite ibyitwa clear idea. Ibi yasobanurira abakinnyi ngo arababwira ngo utabyumvise nambwira nongere mbisubiremo. Usibye abakinnyi, abanyamakuru biyo yabasobanurira uko yakinye naho byapfiriye ntimubyumva cyane. Noneho akagira ikintu cyo kumutoza w'umutaktisien ku buryo yizerera mu mbaraga zo gushyira hamwe kwa ekipe muri rusange, apana kurirayinga ku cyo bita individual brilliance kango kanaka ngo ni utugize. Yego hari ibintu Gorilla itarakora neza, nshobora kuvugaho nka 3 Samir. Bavuga ko iyi kipe ikintu kijyanye no gushota mu izamu batabikora kenshi. Banavuga yuko ari ikipe igifite utudeshe mu bijyanye n'amaperte de balle, gutakaza imipira hamwe na hamwe bitari ngombwa. Bakavuga yuko animation offensive yabo itari yanoga kubera ko wenda bafitemo abakinnyi benshi bashya abo b'abarundi. Yego abakinnyi benshi baguze nyine ntibirakunda. Yarekuye abakinnyi benshi rega. Yego. Ariko rero uko imeze